Wongeye kubashimira mwebwe mwakanze subscribe kuri channel Oyabasirimu. Byatangiye babyita imikino, bitangira bavuga ngo ntaho bazagera. M23 nyuma yo gufata Goma na Bukavu uviri hagera itembera, ubu ngubu yafashe umujyi wa Walikale. Bwari kuwa gatatu ubwo twaretse tariki 19 Werurwe. Umutwe mu 23 nibwo wigaruriye centre ya Walikale, isanzwe ari umurwa mukuru wa teritwari ya Walikale iri muri esheshatu zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe wigaruriye kare agace utarwanye kuko wagiye kukageramo ingabo za leta ya Demokarasi ya Kongo zari zikarimo zamaze guhunga zigana Ikisangani. Isantre ya Walikale M23 yigaruriye na kandi gace k'ingenzi kafashwe mu mezi make ashize nyuma y'uduce turimo nk'imijyi ya Sake, Goma, ikibuga cy'indege cya Kavumu, Bukavu ndetse na Kamanyura. Ziranye ishyamba zigaruriye hagati Mutarama na Gashyantare. Ushaka kumva neza uburyo ki Walikale ari ingenzi, ubishaka wanakwifashisha ikarita ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Centre ya Walikale isanzwe ari amasangano ahuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Maniema iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwayo, nicyo kimwe na Chopo iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba. Ibi bivuze ko Walikale centre iri mu nzira mbarwa. Ushaka wanavuga ko ari nayo rukumbi zihuza Kivu y'Amajyaruguru n'umujyi ya Kindu uwo muri Maniema. Unyuze muri teritwari ya Punia iri mu zigize y'intara ndetse na Kisangani. Iyi centre kandi isanzwe ari amasangano y'imihanda minini iri mu Masisi, centre ndetse n'ugi Bukavu. Imijyi yombi igenzurwa na ziriya nyeshyamba ziyobowe na General Sultani Makenga. Gufata Walikale kuri ubu bisobanuye ko M23 ishobora kurwana yerekeza mu mujyi wa Kisangani uherereye mu birometero bibarirwa muri 300 uvuye mu mujyi wa Walikale, cyangwa ikarwana imanuka ijya Maniema. Kuva M23 yafata uduce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, kuri ubu rugambi rwana rurasa n'urukomeje kuyorohera ku buryo rushobora no kwihuta ku muvuduko wo hejuru. Impamvu nuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwana risa n'iryacitse intege. Ni nyuma yo gutakaza imijyi ya Goma ndetse na Bukavu, leta y'Kinshasa yari yarashyizemo imbaraga hafi ya zose. Ingabo za leta kuri ubu zirarwana zihunga nyuma y'ifatwa y'iriya mijyi, kuko M23 irasa n'iyibanda ku gufata imihanda minini izayifasha kwisanga mu mijyi ikomeye nka Kisangani, ibyayiha amahirwe yo kuba abakabye inzozi zo gukomeza Kinshasa mu gihe byaba bibaye ngombwa. Uyu mutwe kuba wakomeza ugana Kisangani birashoboka cyane, bijyanye no kuba umaze igihe ugaragaza uyu mujyi nk'uteje ikibazo. Impamvu nuko ingabo za leta ziwifashisha zigaba ibitero by'indege z'intambara za Sukoyi 25 ndetse na drone za CH-4 mu kugaba ibitero mu birindiro bya M23 ndetse no ku baturage mu duce igenzura. Kisangani kandi isanzwe ari umwe mu mijyi yo muri Kongo ikorerwamo ubucuruzi bukomeye bw'amabuye y'agaciro, ibisobanura ko ari ingenzi cyane kuri Kinshasa. Mu rugamba rw'amajyepfo ya Kivu nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu, M23 ikomeje kugota umujyi wa Uvira munini muri iyi ntara. M23 kandi yabanje kugota imisozi miremire kuva Bukavu werekeza ku muhanda wa RN2 ugana Imwenga. Ikindi yamaze kwigarurira Kigarama nka kamwe mu duce duhanamiye umujyi wa Uvira urinzwe n'ingabo z'u Burundi zirwana zirinda umupaka w'igihugu cyazo. Mu bigaragara kandi
M23 kuba yaramaze kwihuza na twirwaneho muri Fizi bisobanura ko Uvira nayo iri mu mazabira. Ni mu gihe imitwe ya Mai Mai yakabaye irwana kuri uyu mujyi bigaragara nayo ikomeje gusubiranamo ndetse inyuzamo ikarasi ingabo za leta ya Kongo basanzwe bakorana. Muri make nyuma ya Walikale centre M23 wavuga ko kuri gahunda hanze amaso imijyi ya Kisangani, Ikindu, Uvira ndetse na Kalemi isanzwe ifata nk'umurwa mukuru w'intara ya Tanganyika. Uyu mutwe kandi uhanze amaso iyi mijyi mu gihe ku rundi ruhande ibihugu nka Angola na Katari bikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo intambara ihagarare. Nka Katari yamaze gutumira M23 idoha muri Katari kugira ngo izahitabira ibiganiro bigamije gushyira iherezo kuri iriya ntambara imaze imyaka irenga 3 irwanamo n'ingabo za leta ya Kinshasa. Ni ubutumire uyu mutwe wahawe nyuma y'iminsi 3 Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi bahuriye Doha mu nama yasize basabwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Katari kwimirwano yahagarara. Uwo udukurikira utarakanda subscribe twakwibutsa ko wayikanda ugakanda kunzogera tukajya twibanira mu biganiro tukimara kubishyiraho. Nge Nari Kabengera, iyi ni icano y'abasirimu.